Nyamahoro yari inkingi ikomeye mu rugo rwacu. Nyamahoro yakoze imirimo ikomeye. Nyamahoro yareze abana. Nyamahoro yabanye n'abana. Aho Patrick atarari, Nyamahoro yarahabaye. Kuba uyu munsi Imana yabonye ngo Jeanne Nyamahoro, Jeanne Patrick zaturemerereye. Ni ibintu bikomeye. Abiwabo wa Nyamahoro, mukomere mwihangane. Yasize abana, tuzoma duhurire kuri abana, twese turi kumwe. Bahaye Paul. Nyarinzi ko Patrick ari inshuti yanyu, nyarinzi ko Nyamahoro ari inshuti yanyu, ndetse hanini Patrick yari inshuti yo kwa sebukwe cyane. Nyamahoro nagende mwifurije umuzuko w'abera, na Patrick mbifurije umuzuko w'abera, tuzabasanga mu ijuru. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ndashima Imana ku majambo agera ko kuri atatu. Ikintu cya mbere nshimira Imana, ndashima kuko nabahambye. Nije twabanaga baza gukora impanuka, nije basezeye, nije babwiye yuko bazindutse. Ariko kuko Imana yabonye yuko bagomba kugenda bakansiga, nta kundi n'ubushake bw'Imana, kandi ntawuza witanga umugambi w'Imana. Ndashima kuko nabahambye. Muzi byabaye ntabwo no bisubiramo. Ahangaha hakujya Uvira byabaye byari bikomeye cyane. Ikindi nshimiraho Imana, ndashima ku abantu barokotse. Aho nari nicaye, no kuvuga ngo nari ngize ikibazo kabiri. Ikibazo cya mbere nakigize nkiririya, aho nari nije nyine bamaze kumbwira yuko bagize impanuka. Narinjiye mu gihumba nje nyine ndikingirana, nikingirane ndipfukira ikirengeti, mbura uko nogira, mbura aho nkwize isi, sinzi ukuntu nari imeze. Ikindi kibazo cya kabiri ni ubu ngubu bamaze kutubwira yuko abantu ngo babafatiye hakujya ku mpaka bajabutse Uvira. Naratekereje ndavuga ati se Mana, kubera iki njiye udashobora kwemera yuko nshobora kujana nabo bose bagiye kwica, kubera ko udashobora kwemera ngo jewe njane nabo. Natekereje ukuntu umuryango wose abari baje guherekeza nabo bose bagiye kurimbuka bakagendera icyarimwe, akaba ari nje usigara, bikananira nkumva noneho ntobshakira bitoshoboka. Ariko ndashima Imana kuko nta bandi bantu twiritseho kuri bariya bari badusize. Icyo kintu ndagishima Imana cyane, kugira ngo aba bantu ngize ngo mbavuge ibo, sinzi uko no bishobora no vuga bukira. Njewe ntabwo bari bakuru banje gusa, ahubwo barabavyeyi banje. Barabavyeyi no kuvuga ngo mama Neza Nyamahoro, iwe ntiyagaza nita mwizina. Yagazambwira ngo se ngo bamudo ngo uko wapi. Buri saha no kuvuga ngo yagaza kenera yuko tugomba kuba turi hafi. Grand frère iwe sinovuga, sinobona uko nomuvuga. Yagaza mpamagara se petit frère unaenda wapi? No kuvuga ngo ngiye no mu kazi, akankura no mu kazi akampamagara ngo nize hano ngo hari ikintu muzanira. Nta n'ikintu na kimwe muzanira, gusa kamakina ngo nyicare mugumi ruhande. N'abantu sinzi uko nabavuga, ariko kuko umugambi w'Imana ntawuzi witanga, nuko nyine turashima ibyabaye. Kuko na Bibiliya bivuga ngo tuyishima mu bino mu byiza, tutayishimye tuba tugiye gucumura. Rero turashima Imana kuko yabikoze, kandi twizeye kuko baruhutse, natwe nitwe dusigaye. Uko iyi mibabaro yose dufite n'aka gahinda kose, wenda ibo ntibaba kumva, bararuhutse. Aba bantu bari abantu bakomeye, bari bafite inshuti no kuvuga nkiriya mu mahanga iho ni ibindi bitangaza. No kuvuga ngo tubabona aba bantu bari ahangaha kuri iki kiriyo, icyabere za Kindu si ibintu,
hari abantu bateye ubwoba aho yarari zapu niho bagikoze bamaziyinga bari mu kiriyo ni ukuvuga ngo kubavuga biraremereye cyane ariko nta kundi n'Imana yabikoze kandi abeza cyane ntibakuze kuramba niko twumva bazavuga basaza ngo abeza ntibaramba ariko nta kundi reka tubishimire Imana. Aja kugenda yari nari namusabishije kuko ngomba gusubira nayo ngasubira nayo na muramu wanje nkaza gusura abana ariko naramubwiye tese grand frère nkeneye gusubirayo eje gusura abana mu rugo ijambo yarambwiye ngo apana ngo eske utaenda wapi ngo ikala pale arambuza nari mfite twari dufite kujana na ni ukuvuga ngo uwo wari umugambi w'Imana ariko hamwe nageza hamwe nkazavuga ati se Mana kubera iki wemeye yuko nje ngomba gusigara kubera ko utaretse yuko ngomba kugenda nane kagenda nimbaga noneho iyo mpanuka yari ifite kuba ikaba twese katujana kubera umubabaro ariko kuko umugambi w'Imana umugambi wawe ntawaye witanga nuko nyine niko yabibonye reka tuyishimire. Reka nshimira n'abanyabujumbura mwagize neza cyane mwagize neza kwitabira nukuri kuriya nyine umubabaro kandi ntizizohagarara tukiri mu isi tucambaye amaraso n'umubiri tugaye duhumeka tugenda ntizizohagarara. Hari impamvu zituma abantu barira. Impamvu zituma abantu barira ni nyinshi ariko reka mbabwire mu nkeya arizo tuganiraho Yesu azoduhoza. Kurira ubundi kurira amaso z'agatemba ni ukududubiza ku mutima ukadudubizamo amazi nta handi yoca nta handi yoserukira agaca mu maso akitwa amasozo bakavuga ko umuntu yarize kandi bimuriza reka mvugemo bitanu nuko narimvuze. Ni ikimenyetso cy'umutima ubabaye cyo ni icambere gituma umuntu arira. Icya kabiri ni agahinda gasaza umutima. Icya gatatu umutima urushe. Iyo umutima urushe umuntu azarira. Icya kane umutima ukomeretse. Iyo wakomeretse ku mutima uzurira. Icya gatanu umutima ushavuye ufite igisebe uri mu intimba uzurira. Kandi ikigaragaza ko ibyo bintu byose bifite ku mutima nuko biza bibyimbisha umutima ugatutumba ukarira amaso zagaseruka ku maso bikitwa ko ibyo bintu byose biri mu mutima wawe nibyo bitumye urira. Kandi rimwe na rimwe iyo utarize jewe sindabuza umuntu kurira kandi iyo ndize umuntu akambwira ngo reka kurira sinza numva amerewe neza kuko iyo wihambiriyemo ibyo bintu wamaranturire biza bitera ibindi bintu mu bwenge. Ese turi kumwe? Amen. Ufite umutima ubabaye uwapfushije abiwe ntiyoreka kurira. Muza mureka rire nimara mumubwire ngo icecekere amaze kurira cyane. Mubwire ngo ibituriza biracyariho ariko hari umunsi bizoshika humura. Yesu naza n'ibyo byose bizoshira. Yeremiya yaranditse hano aravuga ngo umwami ngo yakoranyije ingabo ngo zihondagura abakobwa be n'abasore be ngo nka kurya kwabahaye benga kwabahaye bagana urutoki mu muvure ngo niko babagize. Aravuga ngo ibyo nibyo biza bintera kurira kandi ibyo nibyo binteye kurira n'ubu nyine. Sifa kwa Mungu. Ibyo natwe nibyo bituriho. Ese ngiye kure yanyu? Ibyo nibyo bituriho niko tumeze niko bisa niko byitwa. Yavuze ngo abasore banje ngo barahondaguwe. Umwami yabaribatiye ngo yaribatiye umwami w'Iyuda yabakandagiriye yabahondaguye mu muvuri ngo nkuko benga.
ese uvuga ngo niko birababeshe? Tukiri mu isi y'abantu bafite ubwenge bwo gucura inkuba, turacyari ko turira. Abandi ko baracurira inkuba aho tutazi, apana inkuba z'uburozi. Inkuba bakayohereza igatibukira aho yatibukiye, aho turi twese tukarira. Tukiri mu isi rimwe abo bantu turacarira, ariko muruhuka umunsi umwe. Imana ishimwe. Ikiza kitumara umubabaro, Yeremiya yavuze ngo icyo nicyo kiza kimara umubabaro, kandi ngo icyo nicyo kiza kindiza gituma n'ubundira. Yari ko aririra ubwoko bw'iwabo nk'uko none duha turirira abacu. Kandi uririra biwe nta cyaha aba yakoze, ntaba yanasaze, aba ari muzima. Imana itubabarire, Imana itubabarire, kandi Imana iturengere. Narimvuze ngo ubwo tukiri ku isi irimo abanyabwenge baya bacura inkuba, ibyuma bagituma aho bicaye kikarenga imisozi n'ibiyaga kikaja gutibukira ahantu, ariko turacyariraye. Ibyo nibyo bituriza. Yeremiya aravuga ngo nibyo bizabindiza. Mu mpamvu ziza zitera abantu kurira, reka mbabwire zibiri, n'indi ya gatatu ariko idafashe. Amarira akomoka ku mubabaro niyo azatera agahinda ko ku mutima. Abantu banyagaye. Ngiye kurangiza. Amen. Haba amarira abiri. Amarira akomoka ku kababaro n'amarira akomoka ku byishimo. Hakaba n'andi marira y'amahimbano yo kwigirisha. Hariho abantu azayigirisha karira amasoza agatembuka agira ngo mufatikanyije akababaro, ukagira ngo yababaye yahwereye, naho ni amahimba n'amasozo y'amahimbano. Kabarya baza barira muri filime aba yashavuye kwa kundi, amahimba yonyine gusa. Kandi ikikwemeza ntawuzi umuhoza. Aruzi umuhoza se? Tabategereje nikizomuhoza kuko karigirisha. Ariko amarira y'umugabo, amarira ya nyiri muntu atewe n'akababaro, nicyo gihe umuntu azarira akabura gihoza. Ariko kandi n'igihe wishimye bitera umuntu kurira, wishimye izishimo bikakurenga. Amen. 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 Nshuti muryango, nimwihangane mureke kurira, murorere. Yesu naza abacu bapfuye tuzobabona. Abacu bapfuye bazozuka. Abacu baya badusiga none bazozuka. Twe tukiriho muri kano kababaro turacyafite kurira kandi turacarira. Ariko ihumure mbahaye kuri none byatanzwe n'umwami Yesu. Yavuze ngo ndimuhagarika imitima yanyu, ngo mwizere Imana naje munyizere. Uwo ni Yesu wari kuvuga. Mwizere Imana naje munyizere. Mu rugo kwa data ngo hari amazu menshi, kandi ngo iyo atahaba mba mbabwiye, nkabahebuza nkabasezera nkababwira ngo isi nayibayemo nabi none ndacitse ndagiye mu izirwarize. Ariko yagiye kugenda kuko ari Imana. Aravuga ngo ntimuhagarike imitima, mwizere Imana, mwizere naje wayibabwira, ngiye kubategurira ibyicaro. Abacu bapfuye, abacu baye bapfa none bazozuka tubabona. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo ni mu mwuka wiyazuye Kristo ari muri mwe, namwe ngo izabazura nubwo imibiri yacu izoba yarapfuye izize ibyaha, ariko kubw'umwuka uri muri twe ngo namwe muzazuka. Amen. Ngiryo ihumure riva ku Mana. Nimwizere Imana, twizere n'uwo yatumye. Yesu nagaruka tuzabonana. Reka dufatikanye na bigabo ya ndirimbo. Pastor tambuka hano tuvugane ngo nyuma y'iyo mibabaro, nyuma y'iyo mibabaro yose turi mwiye zabagororera. Imana ishimwe. N'abandi baririmbyi yaguruka nawe urayizi, na pastor arayizi gikwerere. Dufatikanye, urabizi ko ntazi kuririmba jewe, nukugira gusa mutegera iyo ndirimbo kandi mwakira ijambo ry'Imana. Niryo ribahorahoza, niryo ribarema umutima, niryo ritumara agahinda n'umubabaro kuzageza Yesu aje tuzoba tugiye turira, ariko dufite ibyo byiringiro bifite ubugingo. Yesu nagaruka tuzabonana. Amen. Ese ngiri mu nsanga yagiye yeme
nyuma y'iyo mibabaro nimutabaruka zabagororera mbahe kwicarana nanje ku ntebe y'ubwami muba bacamanza muzi twabakiranutse intwari yo kwizera abanyamahirwe nyuma y'iyo mibabaro nimutabaruka zabagororera bahe kwicarana nanje ku ntebe y'ubwami muba bacamanza muzi twabakiranutsi intwari zo kwizera abanyama Vukihaze kuri uyu munsi wa Gisore Imana ishimwe Gisore ibintu yakoze ni byinshi twabona ko tuvuga jewe nari maze imyaka itari mikeya muri ya rugo takibi na kimwe nari nabona aho Gisore kuko Gisore niwe bari data niwe bari mama sinobona icyo mvuga kuri we ariko ubwo tugejeje kuri uyu munsi tugeze ku munsi wa Gisore twese duhagaze hano Imana ikaba yamuzamuye Imana yabikoze nishimwe iyaba ibintu byashobokaga umuntu abigitambo cy'ubundi nukuri tuba twarabuze ubundi dutanga ariko cyane nshimiye abantu bagumye kuza kudufata mu mugongo bakagera mu rugo Imana izobahembe twende twabona icyo tubahemba umuntu wese wagize icyo akora muri ya rugo Imana izomuha umugisha nzi ko abakoze byinshi muri ya rugo Imana izabahembe jewe Gisore ibintu yari kwakora ni byinshi muri nje sinobona uko mvuga Gisore wageze upfa kumubwira ikibazo akacumva ntiyageze atinda yari umugabo nje sinobona uko mvuga kuba tugejeje muri uyu munsi umubabaro ni mwinshi Gisore yaratubabaje twese kandi ni ukuri yari umugabo ntabwo wamuvugaga nabi ndagira ngo tudadupendekeza buri muntu wese aramuzi yaragira amacakubiri muri we yari umugabo w'urugo nabonye ejo bundi kagize nyine umwana arashaka Gisore abije imbere kugeza aho umwana agira urubanza arabyara byose abihagararamo biratungana kugeza kuri uyu munsi agiye ndamushimiye ku byo yakoze Imana izomugirire neza izomugeze mu bwami bw'Imana amahoro kuri uyu munsi Gisore yari afite umwana wahashe yari amaze imyaka 8 ariko amusomesha umwana yamatangiye mu wa 6 yarafashe diplome yaratangiye kaminuza ageze muri 2 ariko Imana izomuhembe ibyo yakoze zose Gisore yari umugabo twabona uko tuvuga yari umugabo kweri yari umugabo yari amaze iminsi myinshi akora ibintu bitangaje si ugupendekeza abantu bose barabizi ariko kuba tumuherekeje tukagera ku munsi wiwe turi amahoro Imana igende imufashe azobane nawe izomugeze mu bwami bwo mu ijuru Imana yabikoze nishimye ntabwo ntituvuga amagambo maremare cyangwa se menshi ariko ndagira ngo bamwe bakuremo amakonfuziyo cyangwa se ibindi bintu bagenda bavuga byinshi mbere n'ako kazina mwumva baba bavuga ngo Gisore ni akazina kiwe ko mu bwana ariko amazina yiwe yitwa Ngabonziza Rusimbi Patrick abari kugenda bandika andi mazina bagende babyihorere tibibaho tibakaza bita umuntu uko atitwa icongeyeho ndababwira makeya mu rupfu rwiwe cyangwa se uko byagenze yakoreraga ahantu hitwa Punya niho yakoreraga
agakorera muri rejo militaire ubu ngubu iri Uvira niwe ikorera. Umudamu we yari yagiye nawe kumusura, agezeyo biba ngombwa ko agomba kugaruka mu rugo akaja gukurikirana ibyo mu rugo, yuko murumva abasirikare baba bari hirya, ariko abadamu nibo baba begereye abantu, nibo baba bari guca n'imanza nyinshi. Ndetse mugabo hari n'izindi manza bari bagomba kuducira aho tutagera. Yaje yasabye resepase yiwe cyangwa se icyangombwa ciwe federute, yari ko ayisabira Buvira, yayisabye iyinga ryose, yayibuze bayimwimye, baza kumwemerera kuyimuha Uvira. Bayimuhaye umunsi wa gatatu, uwa kane abwira umudamu wiwe ati tugende. Umudamu aramubwira ati ese kuranirukana kuranjana he, wabanje ukareka? Undi ati genda muje guhemba umwana waraye ubyaye, nuvayo uje gufungura ishuri ry'abana. Ubwo ni ibiganiro twakoraga turi nka famiye. Yahagurutse umunsi wa gatanu mu gatondo kare kare, ubwo aho haba ikibuga cy'indege, babura indege ibajana, biba ngombwa ko bagomba kugenda n'imodoka. Bavuye aho n'imodoka mu gatondo ka kare ka gatanu, bataha ahantu yitwa Rubutu. Bageze Rubutu niho baraye. Mu gatondo ambwira ko hari imodoka ya mugenzi we cyangwa se inshuti yiwe y'umushinwa nayo iri bumutware mu gatondo, hamwe na konvoyi yiwe ya gisirikare yari afite n'abasirikare biwe. Hakaba hariho indege yari ifite pane, yari hagize igihe. Mu mwanya bamubwira ko iyo ndege yakize ihaye igenda ije gisangara. Aho niho porogaramu yapfiriye, naho ni umunsi w'umuntu. Aja muri ya ndege bayigiye barayuriye, bageze mu kirere basigaje ahantu wagenda ha 30 kilometre, ariko mu minota 5 ku ndege kugira ngo bike igira pane bakiri mu kirere. Pilote arwana n'indege ashaka kugira ngo arebe aho yakwika, hayeza mu ibarabara cyangwa se ahantu mu byasi bitoye, agonga igiti. Agonze igiti, abantu bahira mu ndege. Igitangaza cyabaye ahubwo bari ko bahamagara kuri zone de defense, bavuga ati ese ko hari indege igize ikibazo n'ibite, abandi ati nta ndege yahagurutse kuri kibuga uno munsi. Baza kumfata yuko hari indege yari yagize ikibazo, iriya ariyo yarije. Urupfu rw'abo bantu nuko rwagenze. Naho ubundi byo tuvuga kuri uyu mugabo, yari umugabo w'urugo, yari umugabo w'igihugu. Igihugu cyatakaje, natwe twatakaje, ariko icyo dushima mu Imana rero bose ni babiri, n'abantu babiri bari bakomeye mu rugo, bari badufitiye runini, bakoreraga igihugu, ariko Imana yabonye ko igomba kubasarura umunsi umwe, tugomba kubyakira dutyo. Ikinini cyane nuko yadusigiye umuryango, kandi yasize umuryango munini urimo abagabo, nuko ari abasore b'iki gihe nyine banga toya tuzoshaka twabanje kubona ibi n'ibi, ariko barimo abagabo n'abakobwa n'inkumi bagomba kubaka. Tuzi ko bazubaka kandi bazabaho. Reka tubashimire mwese mwabashije kuba hano uruhande rwa muzehe, n'ababashije kubana nanje hakurya, n'ababashije kubana n'abana aho bari, n'abana Imana yabafashije aho bari bakaza. Dushima n'Imana cyane yabakijije wa munsi mwari muje mutugana hariya, biriya bibazo bikaba. Ariko nabyo cyane tugashima mu Imana yuko twakize amahoro, abari baje gutabara bose ko batashe amahoro bose, ndetse n'abari bagizemo ibibazo byo kubanza guhagarikwa nabo bakaba bararekuwe. Ibyo tukaba tubishima mu Imana, Imana ishimwe. Naho ubundi urumva ni umuntu munini, imanza ziri henshi, aho afite umuvandimwe we hose hari imanza. Ariko tukaba tubabwiye ngo reka tubashimire mwe mwabikoze. Naho abana bari hano bashiki bacu, mukomere, papa ukomere, turacyahari. Ndetse yasize n'umuryango urimo abantu nabo bakomeye,
abana bakomeye bafite amashuri bize, uhumure turahari, uhumure turahari. Imana yakoze biriya ifite indi migambi yayo, cyangwa se ifite ubundi buryo izabidufashamo. Murakoze. Murakoze cyane. Umuryango Gashunga amashuri kwisubira mu byicaro gatoya, twakire abandi nabo. Nyamahoro yari inkingi ikomeye mu rugo rwacu. Nyamahoro yakoze imirimo ikomeye. Nyamahoro yareze abana. Nyamahoro yabanye n'abana. Aho Patrick atarari, Nyamahoro yarahabaye. Kuba uyu munsi Imana yabonye ngo Jeanne Nyamahoro, Jeanne Patrick zaturemerereye. Ni ibintu bikomeye. Abiwabo wa Nyamahoro, mukomere mwihangane. Yasize abana, tuzoma duhurire kuri abana, twese turi kumwe. Bahaye Paul. Nyarinzi ko Patrick ari inshuti yanyu, nyarinzi ko Nyamahoro ari inshuti yanyu, ndetse hanini Patrick yari inshuti yo kwa sebukwe cyane. Nyamahoro nagende mwifurije umuzuko w'abera, na Patrick mbifurije umuzuko w'abera, tuzabasanga mu ijuru. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ndashima Imana ku majambo agera ko kuri 3. Ikintu cya mbere nshimira Imana, ndashima kuko nabahambye. Nije twabanaga baza gukora impanuka, nije basezeye, nije babwiye yuko bazindutse. Ariko kuko Imana yabonye yuko bagomba kugenda bakansiga, nta kundi n'ubushake bw'Imana, kandi ntawuza witanga umugambi w'Imana. Ndashima kuko nabahambye. Muzi byabaye ntabwo no bisubiramo. Ahangaha hakujya Uvira byabaye byari bikomeye cyane. Ikindi nshimira Imana, ndashima ku abantu barokotse. Aho nari nicaye, no kuvuga ngo nari ngize ikibazo kabiri. Ikibazo cya mbere nakigize nkiririya, aho nari nije nyine bamaze kumbwira yuko bagize impanuka. Narinjiye mu gihumba nje nyine ndikingirana, nikingirane ndipfukira ikirengeti, mbura uko nogira, mbura aho nkwiza isi, sinzi ukuntu nari imeze. Ikindi kibazo cya kabiri ni ubu ngubu bamaze kutubwira yuko abantu ngo babafatiye hakurya ku mupaka bajabutse Uvira. Naratekereje ndavuga ati se Mana, kubera iki nje udashobora kwemera yuko nshobora kujana nabo bose bagiye kwica, kubera ko udashobora kwemera ngo jewe njane nabo. Natekereje ukuntu umuryango wose abari baje guherekeza nabo bose bagiye kurimbuka bakagendera icyarimwe, akaba ari nje usigara, bikananira nkumva noneho ntobshakira bitoshoboka. Ariko ndashima Imana kuko nta bandi bantu twiritseho kuri bariya bari badusize. Icyo kintu ndagishima Imana cyane, kugira ngo aba bantu ngize ngo mbavuge ibo, sinzi uko no bishobora no vuga bukira. Jewe ntabwo bari bakuru banje gusa, ahubwo barabavyeyi banje. Barabavyeyi no kuvuga ngo mama Neza Nyamahoro iwe ntiyagaza nita mwizina, yagazambwira ngo se ngo bamudo ngo uko wapi. Buri saha no kuvuga ngo yagaza kenera yuko tugomba kuba turi hafi. Grand frère iwe sinovuga, sinobona uko no muvuga. Yagaza mpamagara se petit frère unaenda wapi? No kuvuga ngo ngiye no mu kazi, akankura no mu kazi akampamagara ngo nize hano ngo hari ikintu muzanira. Nta n'ikintu na kimwe muzanira, gusa kamakina ngo nyicare mugumi ruhande. N'abantu sinzi uko nabavuga, ariko kuko umugambi w'Imana ntawuzi witanga, nuko nyine turashima ibyabaye, kuko na Bibiliya bivuga ngo tuyishima mu bino mu byiza, tutayishimye tuba tugiye gucumura. Rero turashima Imana kuko yabikoze, kandi twizeye kuko baruhutse, natwe nitwe dusigaye. Uko iyi mibabaro yose
imibabaro yose dufite n'aka gahinda kose wenda ibo ntibaba bakumva bararuhutse. Aba bantu bari abantu bakomeye, bari bafite inshuti ni ukuvuga nk'iriya mu mahanga iho ni ibindi bitangaza. Ni ukuvuga ngo tubabona aba bantu bari aha ngaha kuri iki kiriyo, icyabereye za Kindu si ibintu, hari abantu bateye ubwoba. Aho yarari zapu niho bagikoze, bari bamaziyinga bari mu kiriyo. Ni ukuvuga ngo kubavuga biraremereye cyane, ariko nta kundi n'Imana yabikoze, kandi abeza cyane ntibakuze kuramba, niko tuzatwumva bazavuga basaza ngo abeza ntibaramba, ariko nta kundi, reka tubishimire Imana. Aja kugenda nari namusabishije kuko ngomba ngasubiranayo na muramu wanje, nkaza gusura abana, ariko naramubwiye tese grand frère nkeneye gusubirayo eje gusura abana mu rugo. Ijambo yarambwiye ngo apana, ngo eske utaenda wapi, ngo ikala pale. Arambuza, nari mfite dufite kujana na. Ni ukuvuga ngo uwo wari umugambi w'Imana, ariko hamwe nageze hamwe nkazavuga ati se Mana, kubera iki wemeye yuko nje ngomba gusigara, kubera iki utaretse yuko ngomba kugenda nane nkagenda, nimbaga noneho iyo mpanuka yari ifite kuba ikaba twese katujana kubera umubabaro. Ariko kuko umugambi w'Imana, Imana umugambi wawe ntawaye witanga, nuko nyine niko yabibonye, reka tuyishimire. Reka nshimira n'abanyabujumbura mwagize neza cyane, mwagize neza kwitabira. Ni ukuri kuriya nyine umubabaro zubagwa n'abandi abantu nibo baza bamara umubabaro w'umuntu n'agahinda umuntu yari afite, bakuganirije wumva nyine nawe ufite imbaraga ukumva urakomeye. Natekereje igihe nari iriya, tekereza ahantu nzoseruka abana bazobanita ngo ni ndogo, nzoseruka nkabareba mu maso bakambaza ngo se ndogo papa iko wapi, nkabura ukuntu nari kumbona ko bitoshoboka. Ariko naje gusanga abana bahumuritse kabisa, abantu babakomeje, abantu bose babahumurije, namwe mwaje kuduhumuriza. N'ukuri ndavuze ngo Imana ibaha imigisha cyane. Rero tutarondogoye, reka tubifurize iruhuko ridashira, kandi namwe mwaje kudufata mu mugongo, murakoze cyane. Mbere yuko babandanya gatoya, ndagira ngo mudukundire twice protokole gatoya. Hariho abishwa bagira bavugana kubera bamaze guhagarara, twari kubanza ba nyirarume ku mpande zombi, ariko mutwihanganira ko bamaze guhagarara none baviraho icyarima. Hari ikibazo? Yego munyarutse. Reka nze guheza uyu mubyeyi avuge. Nje ni ijambo umuryango wantumye. Bino bibazo bimaze kuba, nk'umuryango wa sogokuru Gasozo waricaye ngo reka bafate nk'icumi zirimo n'iya mwishwa wacu biganiro, baha abana zibafashe kubarera. Yesu ashimwe cyane. Dushimiye Imana kuba tugeze kuri uyu munsi mukuru wa bene data badukuwemo. Imana ishimwe. Nubwo bitoroshe kubivuga, ariko nyine muratwihanganira ko mwabibonye, ariko mubifata. Biragoye cyane kuri uyu munsi kuvuga kuko Colonel atagihari n'umugore wiwe, ntabwo byoroshye mu muryango wacu. Imirimo bavuze yakoze ni myinshi cyane, twoyimara twoyivuga ngo tuyirangize. Je kubwanje yankoreye byinshi cyane, namfata nkamuramu wanje, ahubwo nyafata nk'umugabo nyine mu rugo kuko ategekaga hose. Colonel yankoreye ibintu byinshi, kuvigenya n'intuye mu Rwanda. Colonel twarabanye, yankoreye byinshi kandi byiza,
yandereye abana guhera ku mwana wa mbere kugeza ku bo mfite. Habe ejo bundi umugabo amaze gupfa turahunga, nta kintu twari twasigaranye abe na kimwe. Tugeze ku Irango tuhasanga amarezo. Koloneli arahamagara ngo aho duhagaze ngo ariho tugarukira, ngo manuke, ngo manukane abana simbajane mu Minembwe. Ibyo bintu Koloneli arabikora, twaramanutse turaza ngo tugere i Buvira. Yohereza umudamu wiwe araza aduheza ibisabwa turambuka tuza mu Burundi. Tiyarekeye aho ngaho iminsi yose maze ndi umupfakazi, Koloneli yari mu muryango wanje. Nta kintu na kimwe Koloneli nyamuburanye, nta kintu na kimwe atakoreye abana banje. None kuri ubu ngubu saba kuko nsa n'upfakaye bwa kabiri, ariko kuko Imana ariyo yabikunze kubajana ngo dusigare, Imana ifite indi migambi, kuko Koloneli tuzomusanga mu bwami bwo mu ijuru kubera imirimo yakoze. Undi kandi twebwe no twari tukize hano muri kino gisagara cy'Ubujumbura, nanizi ko nta bantu batuzi, ariko kubera yuko umunyamurenge wese ahari azamenyana n'uwundi, shimira abanyamurenge bose b'Ubujumbura, Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Nasanze mudukunda cyane, umuryango waratwegereye hano i Bujumbura, abayashunga n'abasegege mwese Imana ibaha umugisha. Mwaratwegereye, mwaradusuye kandi ntimwarambiwe, nubwo ikiriyo cageze iminsi myinshi, ariko mwakomeje kutuba hafi kugeza no kuri uno munsi mukaba mwatwitabye abantu bangana gutya. Ndavuze ngo Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Kandi nabegereye muzehe ntarahagera, muzehe yari wenyine mu nzu, ariko nsanga bamwegereye, umuryango wahageze, nsanga mu nzu harimo abandi. Biranezeza cyane kuba kuri uyu munsi tagifite Koloneli mu muryango wacu, ni ibintu bitoroshe, ariko kubera ko Imana yabikoze niyo yabimujanye kandi yaturushije amaboko. Imana yo mu ijuru baheze iruhuko ridashira. natwe ni ugushima Imana kubw'uyu munsi. Biba byoroshe kuvuga, ariko kandi tudashimye naho tuba dusa nkaho ibyakozwe mbere tabihaye agaciro. Kandi ku Mana ibibi n'ibyiza byose ngo dukwiye gushima. Rero duhagaze aha dushima ku bikorwa by'ubutwari Koloneli yakoze na Nyamahoro. Ahangaha mpagurutse nka muramu we, ndamushimira cyane ku byo yakoze. Mubona bwa mbere muri 1999 namubonye mu Kajembwe yaje kudusura, twabuze mukuru wacu ariwe muramu we. Aradusura tugaragaza umutima w'urukundo. Nyuma yabwo gato yaje kujana urwo rugo rwa mushikiwe abamurira i Bukavu yigisha abana, kuko mushikiwe avuye kuvuga muramu wacu abana nawe amufasha buri cyose kugeza abana bamaze kuba bakuru. Ushize twari muri Kenya kubashingira, Nyamahoro niwe wabonye uburyo ibyangombwa araza dusangayo, turabana ku bikorwa byose. Kuvuga ibyo bakoze abana bakiri bato barabandanije kugeza ari bakuru, ndetse kugeza n'uyu munsi ubwo rugo bari barufashe ibintu byose, amashuri y'abana n'ibindi bikorwa, kugira ngo umuntu afate urugo mu gisagara nk'uko muhatuye murabizi. Ikintu cyose, amashuri y'abana, kwishura inzu, amatara n'amazi, ibintu byose ibyo ni ibikorwa bitokora buri wese. Kandi kuvukana siko gufashanya, murashobora kuvukana ariko kandi gufashanya kukaba guke. Ariko we umuvandimwe wiwe ariwe muramu wacu yamufashije ibintu byose kuva yapfa akaragweza n'uyu munsi aha yamufasha. Turashimira rero Koloneli na Nyamahoro ubwibuza bikorwa, kandi twihanganisha basigaye ubwoko famiye, tuvuga ngo mwihangane. Igikorwa yakoze mu gihe cye yaragikoze kandi yakirangije,
ibyo yasize abandi nabo barakomerezaho. Hari igitabo ngira ngo kiza kivuga ngo umukristu apfuye baramutwitse ariko mu ivu ryiwe haza kuvamo witwa Byiringiro kugira ngo abashe gufasha umuvandimwe wari wasigaye. Nabo turabizi ko imirimo bakoze n'abana basize, tubwiye famiye n'ubwoko ngo mwihangane kandi mukomere kuko abandi yasize bazabikomeza. Abavandimwe bacu rero tubifurije umuzuko w'abera. Murakoze. Reka twakira umwishwa nawe avuge barangiza. Mureke kwica protokole ndabasabye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Twashima Imana. Imana nizigira ibintu byose. Tuhagurukijwe no gushima Imana no guhorahoza abantu bose baraha. Njyewe mbavukamo kenshi ari abana banje nk'abasegege nanje ubwanje ndi kumusegege ukuye mu izina gusa ry'umuzigaba ariko ubundi ndi umusegege ni nkako bimeze. Ndashimira Imana yacu izikora ibintu umuntu atoshobora kumenya. Ibi bintu byabaye byatuguyeho nka kurya abakera bazaga bavuga ngo nyanaka yabonye ishano. Ikintu kibaye mutarimo kizi muzamuvuga ngo ni ishano. Noneho turasa n'abantu bakuswe n'inkuba, biratuyobera uko ibintu bimeze, ariko turashima Imana kuko twebwe ubwacu kuri uyu munsi twese duhagaze hano tuza guhumuriza uyu muryango. Abantu bazagumiza kurira bavuga ngo abantu barapfuye baragize gute, kurya n'Imana iba yabishatse. Mose umunsi ngo ahura n'Imana ngo muri cya ahaye ngo arangiza Imana igihurugu ngo gihaye gishe, ngo yaravuze ngo iri ni ishano riguye. Natwe twari tuvuga ngo ni ishano riguye, ariko haza kuzamo ijwi rimwe rivuga ngo niyambure inkweto ngo ahagaze nahere. Aha aba bantu bose bahagaze hano bahabavugira haya magambo ni ijambo ry'Imana bahahugura. Mwahuye n'ijambo ry'Imana ryo kubahugura kugira ngo tuve muri biriya byose. N'undi wese uri hano hari utekereza ibindi, guhera none nawe yihane kugira ngo nawe uwo mwanya azawucemo neza. Turashima Imana kuko yayoboye abasigaye bahari bakaba baraje baza guhorahoza abasigaye. Natwe abari bahari natwe turabahorahoje bana bacu, imfubyi n'abapfakazi. Mukomere, nta kindi kihari ni Imana gusa, kandi namwe imfubyi zihari uko Imana yateguje ibindi izobakorera. Mwe kugira ubwoba, imfubyi ni nyinshi turimo kubona, ariko yateguje ibindi izabareresha kandi mugakura. Natwe twishimiye kuko niho tubonaniye n'aba bandi twari twaratandukanye nabo arizo mfubyi nanjye nari narasigaranye, ariko uwo nguwo akaza kuzirera sinazibashaga. Yego, noneho ndashima Imana kuko twebwe twese duhuriye hano tuje gusendekeza uyu wacu wadusize. Imana imwakire mu buruhukiro bwayo, amen. Arakoze muzehe. Reka twakire umwishwa umwe gusa. Nyuma y'umwishwa turaza kwakira Banyarume abagorora, nyuma y'abagorora abagunga ngira ngo, hanyuma turaza kwakira Pasteur Mutabazi wari waherekeza ekipe yari yagiye Uvira, nawe aze kugira icyo avuze. Nabo nyuma yaho turaba turangije. Murakoze. Bwana Yesu asifiwe. Sitasema mengi. Kuna kakitu kadogo nimeweza kuandika kwa Kiingereza, nitakasoma mwisho, na si kuandika peke yangu, nilikaandika na dada yetu mwingine anaitwa Diane, hajaweza kuwa hapa. Lakini wacha nianze ko kwihanganisha bashiki banje na mama nubwo yarasohotse na sogokuru uyu waruhagaze aha. Impamvu nihanganisha mama nuko uyu mubona hano twaje guherekeza yari papa, yari umugabo we mu gihe
data amaze gupfa urumva apfakaye bwa kabiri. Murambabarira kuba mwita papa na mama, mwese muzi ko ari Muyomba, ariko ubwo uburyo yaturezemo yari papa, twamwitaga papa, twakuze tumwita papa, nje na bashiki banje. Yadufashe tukiri abana bato, nje papa apfa nari ntaravuka, ariko maze kumenya ubwenge namenye uko mfite data kandi nkura mfite papa wambaye hafi ka papa. Yatujanye ku ishuri cyo kimwe n'abana be, amashuri meza, nje na bashiki banje n'abana be atarobanura. Saa sita ndavuga tukiri Bukavu, saa sita zageraga imodoka ikaza kudutora ikadutahana.